Kažu da je pas čovekov najbolji prijatelj, a mnoga istraživanja potvrđuju ovu izreku. Životinje igraju veoma važnu ulogu u našim životima, a neretko se percipiraju i kao ravnopravni članovi porodice. Američko udruženje veterinara definiše vezu između čoveka i njegovog ljubimca kao obostran koristan dinamički odnos iz kojeg proizilaze brojne prednosti ključne za zdravlje i dobrobit kako čoveka, tako i životinje. Rezultati jedne studije iz 1995. godine pokazali su da posjedovanje kućnog ljubimca ima značajan doprinos u prognozi preživljavanja srčanog udara. Drugim rečima, emotivna veza koja se gradi između čoveka i njegovog ljubimca, naročito psa ili mačke, doprinosi opštoj dobrobiti i zdravlju kao i osjećaju sigurnosti kod ljudi. Dakle, kojeg god ljubimca da imate kod kuće, volite ga, budite mu zahvalni. I nikako ne zaboravite na redovne posete veterinaru. Veterinari sa kojima sarađujemo često govore o tome da su redovni veterinarski pregledi ključni faktor u sprečavanju mnogih zdravstvenih rizika i problema. O važnosti redovne posete veterinaru govori naredna priča u kojoj ćemo upoznati rodezijskog ridgebeka po imenu Mata. Veterinarska ekipa dobila je hitan poziv od vlasnika koji su zatekli krvavo dvorište. Doktor Marko se odmah uputio na lice mesta i tamo je zatekao Matu, koji ima vidno oštećen vrh uha i krvav rep, a također je primetio da Mata trese glavom. Oni to povezuju sa grmljavinom, gde onda on u panici trese glavom, udara repom u kućicu i misle da je to razlog. Sad ćemo otoskopom da pogledamo da nije problem unutar uha, da je ovo samo posljedica, ali na prvi pogled nam deluje da je to problem, zapravo su napravile muve. Su napravile muve problem, one da kažem tako da upljuju uho i da tako pas reaguje. Ovo se veoma lako reši s jednim preparatom koji može se kupe u apotekama, koji se nakapa, ujedno čuva psa od krpelja, buva, također od muva i komaraca, sad jako interesantan zbog tog srčanog crva. Otoskopski pregled utvrdio je da postoji sadržaj u uhu. Potom je urađen kontrolni bris uha i mikroskopski pregled sadržaja kako bi se isključio ušni šugarac. Evo na drugom uhu se vidi, ali mnogo manje, tek je krenulo. Znači, ovakav pregled se ne radi u sedaciji, kao što je ovaj pas, ali smo morali jer je poprilično živahan. Ovo je jedan deterđentni rastvor koji sipamo, izmasiramo školjku i onda pasu s pomoću centrifugalne sile sve izbaci napolje i samo se s polja skloni vatom. Dobio kratku sedaciju da bukvalno nakon pregleda ćemo ga probuditi i ostaće još 3-4 sata kod nas, da ga ispratimo skroz i ide kući kao da se ništa nije desilo. Vlasnika ćemo obavestiti da je ipak u pitanju problem sa muvama i da jednom mesečno stave taj preparat, neće više biti tih problema. Mata je dvorišni pas koji živi u blizini Dunava, a pregled je utvrdio da nije bio zaštićen preparatima protiv muva i komaraca. S obzirom da živi blizu reke i da komarci i drugi insekti mogu biti prenosioci i prelazni domaćini uzročnika raznih bolesti, poput srčanog crva, Marko je odlučio da uradi test. Test za srčanog crva je veoma pouzdan, jako se lako radi i rezultat je veoma brz. Za svega 5 minuta imamo rezultate. To je kao test za trudnoću kod žena. Jedna crta negativan, 2 crte pozitivan. I test ne greši. Ukoliko kaže da je pozitivan, onda zaista znamo, možemo se osloniti na njega. Nažalost, Markova sumnja se potvrdila i test je pokazao da je Mata pozitivan na srčanog crva. Sljedeće da javimo vlasnicima da ovaj problem s ušima zapravo nije neki problem, jako ćemo to lako rešiti. Za par dana će on biti kao nov, ali moramo da im javimo ovu drugu vest koja nije tako dobra, to da ima srčanog crva.
I to znači da, pošto ima još 2 psa u dvorištu, da je vrlo verovatno, vrlo velika šansa da i oni imaju. U ordinaciju je došla Mila, ženka mešanac koju veterinarska ekipa dobro poznaje i svakodnevno viđa kako veselo trčkara po komšiluku. Vlasnik je došao sa anamnezom da ona povraća, šta god pojede, popije da povrati. Na kliničkom pregledu sve je bilo, da kažem, ok, temperatura, trias normalan, palpacijom abdomena, nije pokazivala nikakvu bolnost pritiskom na stomak. Vlasnik je u stvari želeo da samo pokrijemo to simptomatski, da damo lekove za zaustavljanje povraćanja, da smirimo želudac, pa ćemo da ispratimo. U startu smo odbacili nekakve teške zarazne bolesti kao potencijalan problem iz prostog razloga što ona je uredno vakcinisana i s te strane nismo išli u tom pravcu. Dan ranije Marko je savjetovao vlasnika da Mila ide na nultu dijetu, što znači da ne bi trebalo da jede i pije vodu. Međutim, vlasnik je danas pre pregleda Mili dao da pije vodu, a ona je to momentalno povratila. To je nama već bio signal da postoji sumnja na strano telo. Evo ga želudac. Jako je naboran, što nam ukazuje da je gastritis u pitanju sigurno. Ovo što vidimo ovako, to su creva koja su prazna. Koja ima gasova unutra. Ali u prednjim partijama ima sadržaja. Evo vidite. U zadnjim nema. Jer lepo se vidi, ovdje imamo hranu. Evo je. Onda ovdje imamo gasove. Što znači da možda ima neka, ne možda nego ima neka obstrukcija negdje. Vrlo verovatno. Uradili smo ultrazvuk gdje smo vidjeli da u prednjim partijama ima sadržaja, da u posljednjim partijama da je samo gas. Opet smo radili pregled, nije pokazivalo nikakvu bolnost. Onda smo se dogovorili da ćemo raditi snimanje kontrastom. Snimili smo rentgenom na to. Dobro. Ima jako puno gasa u crenu, isto kao što smo vidjeli na ultrazvuku. Dobro. Ideja nam je da damo kontrast da popije i da snimamo određenim vremenskim intervalima. Dobro. Da vidimo prosto kako taj kontrast ide kroz crevo. Dobro. Ukoliko je pojela kesu ili nešto ne vidi rentgen, kontrast će se zaustaviti na tom. Jasno. Neće proći. Znači li ima obstrukcije ili nema. Jasno. Znači narednih sat vremena moramo tu proceduru da ispoštujemo. Dobro. Nakon toga ćemo biti mnogo pametni. Dobro. Može? Da ostane onda ona? Nek ostane. Dobro. Ajde, vidimo se. Mili je dato kontrastno sredstvo koje omogućava bolju rentgensku vizualizaciju unutrašnjih organa. Ova tečnost se vrlo jasno vidi na snimku, a Mila je snimana u više navrata kako bi se precizno ustanovilo stanje u stomaku. Apsolutno je ceo kontrast stajao u želucu. Jako malo je prošlo u tanka creva, što je nama bio pokazatelj da ima strano telo. U dogovoru sa vlasnikom odlučili smo se za laparotomiju, ako je strano telo, da ga izvedemo. U nekoj od prethodnih epizoda bili smo u prilici da upoznamo Radojku, štene šarplaninca koji je dijagnostikovana parvoviroza. Kako je ona danas i da li je uspela potpuno da se oporavi od ove opake zarazne bolesti, ispričat će nam dr. Ivan. Radojka je danas dobro, znači imamo dobre vesti, nakon 3 do 4 dana intenzivne terapije ona se u potpunosti oporavila. Dakle, izborila se sa ovom dosta nezgodnom bolešću. Nakon vakcine ona je došla kod nas i sa nekim opštim simptomima neveselosti, apatije, onako potištenosti, bez apetita. Prvo je na što smo posumnjali jeste na parvovirozu. To je nešto što je kod štenaca do godinu dana, pa i dalje, znači kod svih pasa koji su nevakcinisani, nešto najopasnije. Nakon urađenog testa ustanovili smo da je ona pozitivna na parvovirozu. Ono što je specifično za ovakvu bolest to je da je u pitanju virus koji je, kao i svaki virus, nezgodan iz razloga što ne možemo da delujemo ni sa jednim lekom direktno protiv njega. Odnosno, potrebno je da pomognemo tom organizmu koji je u ovom momentu dosta slab, imunitet još nije dovoljno izgrađen. Dakle, da se taj organizam izbori sa virusom. Šta to znači? Znači da ukoliko je pas letargičan, nema apetit, sve to treba da podstaknemo, odnosno da podignemo imunitet na što viši nivo. Vitaminima, antibioticima,
mora biti neprestano na infuziji, da nadoknadimo elektrolite i energiju da bi taj organizam uspeo da se izbori. Nakon dijagnostifikovanja problema sa ušima i otkrivanja srčanog crva, Marko je pozvao vlasnike da im saopšti neželjenu i neočekivanu vest. Marko, Ćao Marina. čao. Evo samo da ti se javim, pregledali smo matu i ne moraš da se brineš. To što je taj problem sa ušima, to je zapravo problem zbog muva. A muva, Da, i stavit ćemo preparat koji će to jednostavno sprečiti muve da ga napadaju i on više neće imati taj problem. a njemu muve grizu uvo. Da, zapravo problem je pljuvačka muve. Pa fuj, Da. majko moja. Ali vidi jednu stvar, istestirao sam ga na srčanog crva Dobro, i ono što nije dobro to što je pozitivan. otkud? Čekaj, otkud to, Bože, svašta. Pa to su preneli komarci tokom leta. A kako si znao da tog srčanog? Aha, prenesu komarci Da, komarci prenesu. Dobro. Mislim, Šta sad? pa ništa to, kad ti ga budem vratio, onda ću vam detaljno objasniti šta treba da radimo. Ono što isto moramo da radimo, da istestiramo ostale pse. Misliš Necu, pošto ovo Necu. jadna? Da, Necu. Da. Ja, Vrlo Bože, verovatno da i svašta. Neca ima. Šta kažeš, verovatno? Vrlo verovatno da i Neca ima. Da se od toga umire? Ako ne budemo lečili, umire se. Vlasnici su teško podnijeli vest o Matinom oboljenju. Bolest srčanog crva je ozbiljno i potencijalno fatalno oboljenje. Kada vlasnici to čuju, to za njih bude jako veliki šok. Sam naziv srčani crv, da ti znaš da u njegovom srcu postoje nekakvi crvi. Međutim, vremenom, kada mi njima objasnimo sve o tome i kada kažemo kako se to leči sad na prvi pogled pola godine, to u njenoj glavi sad velika panika. Ali razložit ćemo, preći ćemo više puta, objasnit ćemo, napravit ćemo detaljan plan i to sve bude dobro kasnije. Mata je mlad pas i ima dobre izglede da bude dobro. Terapija kod srčanog crva mnogo varira od težine simptoma, ali traje minimum 6 meseci. U prvom mesecu pas dobija antibiotike zbog bakterije koja živi sinergistički sa crvom. U početku mora dobije lekove protiv šoka, jer prosto lečimo nešto u krvnim sudovima, može da pusti toksine, dođe do anafilaktičkog šoka i da ugine. Ne sme puno da se kreće. Dobija lekove koji izazivaju sterilitet kod tih polno zrelih jedinki crva koje smo zapravo našli, čiji antigen smo našli na testu. I dobija preparate koji uništavaju mikrofilari, odnosno to su mali crvi od kojih nastaju veliki. Dakle, isečemo te razvojne oblike i prosto sačekamo da životni ciklus tih crva prođe i da se organizam smesti na obodima pluća. Srčani crv je vrsta parazita kog prenose komarci u fazi sisanja krvi. Smatra se da između 20% i 30% svih pasa ima ovog opasnog parazita i da će vremenom pokazati prve simptome bolesti. Veoma je važno da vlasnici zaštite svoje ljubimce adekvatnim preparatima mesec dana pre pojave komaraca, pa sve do mesec dana nakon smanjivanja populacije komaraca. Veoma bitno svake godine u aprilu mesecu, april, maj. Zašto? Zato što je crvu potrebno pola godine da postane polno zreo, da bi ga test našao. Ako je posljednji komarac bio u oktobru, dakle pola godine, to je april, maj, tada možemo najranije da uhvatimo psa koji je pozitivan i da bude uspešno lečenje. Evo, gospođa zvala je zbog sasvim druge stvari koja je banalna. Zamolio sam je da istestira jer znam gde živi i video sam da čim pas ima problem sa muvama nije dobijao zaštitu koja će ga štititi od komaraca. I zato sam insistirao, prihvatila je i ispostavilo se kao dobro. Treći pacijent sa kojim se danas upoznajemo je pudla Vili, stare 11 godina. Vili je stari pacijent koji je doskoro bio zdrav pas. Danas ga je vlasnica dovela na kontrolu, a Marija će nam ispričati o čemu se radi.
U februaru mesecu smo mu dijagnostikovali dijabetes. Često ljudi ne znaju da dijabetes uopšte može da se pojavi kod pasa i kod mačaka. Može i to bude onako iznenađenje. Ljudi se jave sa nekom simptomatologijom da pas ili mačka pojačano piju vodu, pojačano mokre, dosta uzimaju hranu, a mršave. To je nama već znak, pogotovo ako se radi o starijoj životinji ili gojaznoj životinji, da treba da proverimo između ostalog i šećer. Jako je puno piške, to je bio prvi simptom zbog koga smo mi došli, pa su nam rekli da je to povezano s dijabetisom, pa smo onda radili analize i došli do toga. Isto kao ljudi, psi mogu imati dijabetes tipa 1, to jest manjak proizvodnje insulina, i dijabetes tipa 2, tačnije lošu proizvodnju insulina, u kojoj uprkos prisustvu dovoljne količine glukoze u krvi stanica gladuje. Problemi kada se poveća glukoza u krvi oštećuju sve druge sistemske organe, od bubrega, krvnih sudova, srca, nerava i onda imamo veliki broj problema u organizmu. Nije samo taj dijabetes. Dijabetes se ne leči kao ni kod ljudi, ali se uspešno kontroliše. Koristi se također insulin, injekciono isključivo. Koristi se određena dijeta, odnosno to su komercijalne hrane baš za dijabetičare, pse i mačke. I preporučuje se neki prosto način života drugačiji nego do sada. Dijabetes se kod pasa najčešće javlja usled gojaznosti i starosti, a ženke češće oboljevaju. Prema rečima doktorke Marije, postoji rase pasa koji imaju veći rizik od oboljenja, poput pudli kao što je Vili. On sad, pored tog dijabetesa koji se kontroliše sa insulinom, ima problem sa očima. To je još jedna od stvari koje su posljedica tog dijabetesa. Dolazi kod nas na kontrolu na svaka 2 do 3 meseca da bi uradili kompletnu biohemiju, proverili bubrege, jetru i to je za sada sve u normali, znači još uvek funkcioniše sve kako treba. Jedini problem to što ima oštećenje rožnjače, to oštećenje ne zarasta, mora da se kontroliše, da se kapaju oči antibiotske ili već zavisnosti trenutno, ali to je isto taj sad neki hronični problem koji ne možemo da rešimo zbog dijabetesa. Zanimalo nas je da li se nešto promenilo od kada je Viliju dijagnostifikovan dijabetes. Mi smo možda više onako uplašeni. Kad nije živahan, odmah već mislimo da nešto nije u redu i otprilike bi bili svaki drugi dan kod veterinara, ali navikavamo se polako. Dok Vili čeka rezultate analize krvi, upoznajmo mačku po imenu Koko. Nju je vlasnica nedavno udomila, a sada ćemo saznati zbog čega je došla na pregled. Koko je moja maca, kod mene je već 5 godina. Udomljena je preko udruženja novosadskog Spans. Koko je odrasla mačka, a što su ljubimci stariji, veća je šansa za pojavu oralnih problema. Verovatno zbog genetike, malo možda hrana, nakupio je se kamenac da bi veterinari juče shvatili da je to mnogo, u stvari, uticalo i na njenu ishranu. Vlasnica je primetila da Koko nerado i otežano uzima bilo koju vrstu hrane. Slučaj Koko preuzima dr. Ivan. Nakon pregleda uočili smo naslage kamenca, što i nije tako često kod mačaka. Vrlo često je to kod pasa i u zavisnosti od rase. Kod malih pasa je to mnogo češće. U ovom slučaju pristupili smo skidanju kamenca ultrazvučno. Izvedit ćemo prvo krv, uradit ćemo test na sidu i leukemiju, mačiju. Koliko je to negativno, uvedemo ju anesteziju i rešavamo problem. S obzirom da je Koko nekada živela na ulici i da se ne zna njeno poreklo, bilo je neophodno da se uradi nekoliko testova pre same sedacije kako bi se utvrdile njene vitalne funkcije. Na sreću, testovi su pokazali da Koko nema ni mačju sidu, ni leukemiju. Nakon skidanja kamenca također smo uočili velik broj kvarnih zuba kod kojih se koren video, iz tog razloga su bili za vađenje. Prilikom vađenja zuba ili popravke ista je procedura kao i kod ljudi. Koriste se isti materijali i alati. Jedina je razlika to što kod životinja nema lečenja zuba. Ova vrsta stomatološke intervencije neće stvarati nikakve probleme i Koko će sasvim normalno funkcionisati. Ono što je bitno naglasiti jeste stvaranje kamenca. Pre svega treba koristiti u ishrani mačaka tvrdu hranu, granuliranu hranu, eventualno kao poslastice neke sosiće. Prilikom
davanja granula fizički se delimično skida taj kamenac. Kamenac je u stvari naslaga ostataka hrane, pljuvačke, bakterija i samim tim to se mineralizuje, stvara se jedan tvrd sloj tih materija. Vremenom taj kamenac podiže desni, dolaze do upale desni, odnosno gingivitisa. Vrlo često ispadaju zubi nakon toga. Koko se budi iz anestezije i već za nekoliko sati može da se vrati vlasnici. S obzirom da je izvađeno nekoliko zuba koji su bili u dosta lošem stanju, ona će morati da prima antibiotike. Pitali smo Ivana koliko često bi vlasnici trebalo da proveravaju zdravlje zuba kod svojih ljubimaca. Potrebno je navići pre svega mačku na mogućnost otvaranja usta, da i mačka, odnosno bilo koji ljubimac, dozvoli vlasniku da vlasnik pregleda zube, da otvori usta. Postoje razni preparati koji sprečavaju stvaranje kamenca, dakle nije loše koristiti određenu specijalnu hranu, određene specijalne paste ili prašak koji smanjuju stvaranje kamenca. Mi se vraćamo da proverimo kako je Vili. Viliju je u toku dana nekoliko puta izvađena krv, a Marija će nam ispričati kakvi su rezultati. Vili je kod nas danas da bismo mi proverili da li je odgovarajuća doza insulina koju trenutno prima. Znači, on je došao jutros da bi mu mi izvadili krv pre nego što dobije tu jutarnju terapiju insulina i onda mu na 2 sata merimo količinu šećera u krvi i određujemo da li je ta doza optimalna ili eventualno treba da se poveća, što će u njegovom slučaju danas i biti, jer smo vidjeli da sa dozom koju trenutno dobija ne dobijamo rezultat, odnosno ne dobija se ta vrednost šećera koja bi trebala. Tako da će Vili od sutra verovatno dobijati malo veću količinu insulina. Ovo je posljednji put da vadimo krv. Na 2 sata smo vadili. Nije uspjelo da se spusti u referentne vrednosti glukoza. Tako da ćemo morati povećati dozu svakako insulina. Ukoliko imate psa ili mačku sa dijabetesom, bitno je da strogo vodite računa o ishrani, da hrana bude dijetalna. Vili bi do kraja života trebalo da izbegava ostatke hrane sa stola, poslastice i slično. Uz terapiju, dijetalnu ishranu i savete naših veterinara, Vili može nesmetano i srećno da živi još dugi niz godina. U velikoj meri zavisi od vlasnika, od truda koji će oni da ulože. Svi se naviknu na to davanje insulina, u početku to bude onako dramatično, mi im pokažemo kako to treba da izgleda, jer se insulin daje 1 ili 2 puta dnevno i onda to njima bude strašno, međutim to su ne male insulinske iglice i kada su mačke u pitanju, vlasnici se obuče za to i to može godinama da se kontroliše. Prima insulin ujutro, uveče, u principu je sve ostalo isto, malo više ide napolje i to je to. Mala je muka sa hranom, pošto jede tu specijalnu hranu za dijabetičare, to ne voli, ali nekako guramo. Vratimo se kod Mile. Pretraga kontrastnim sredstvom utvrdila je prisustvo stranog tela u želucu. Jedini način da se Mili pomogne bio je hitna hiruška intervencija za koju je ona sada spremna u hiruškoj sali. Nije baš toliko mekano. Mislim, ima nešto. Ne znam šta je, ali definitivno i to neka 3 parčeta. Sad ćemo to da otvorimo i samo spremimo konac. I to je nešto što je pravilo problem. A nije se vidjelo. Pogledat ćemo još u želudac, ovo je već prošlo tamo kod creva. Evo ovdje iza vidimo gasove, to ono što smo vidjeli. Prazna creva s gasovima. Evo ovdje obstrukcije. Dobro, čekaj mene. Evo. Tu je kraj, to. Ovo je... Ima i neka plastika. Da, to ćemo posle pogledati. Stavi tu baš.
Halo, dobar dan komšija, Marko je. Evo, samo da javim da smo upravo završili operaciju. Izvadili smo strano telo, nešto što nama liči na deo igračke. To ćete vi znati bolje kad dođete. Da, iz creva, tako je. Sve smo pregledali, sve ostalo je u redu. Ona se lepo budi. Možete doći predveče po nju kupala se. Važi, hvala vam puno na poverenju, prijedno. Operacija je prošla po planu, bez ikakvih problema. Uspostavilo se da je to deo nekakve igračke. Uspeli smo da izvadimo, imala je mila sreća da ipak to sve nije dugo trajalo, tako da nije došlo do oštećenja creva, nismo morali da radimo resekciju od creva, odnosno odsecanje dela creva koje se radi kada strano telo dugo stoji. Očekuje se da Milin oporavak prođe bez komplikacija. Ona će dobiti lekove protiv bolova i antibiotike koji će je zaštititi od sekundarnih infekcija. U prvih nekoliko dana preporučeno je da joj se daje isključivo voda, čime će nadoknaditi izgubljenu tečnost. Ishrana je također bitna u postoperativnom periodu, a savjetuje se da jede isključivo dijetalnu hranu. Da vlasnik nije na vreme primetio simptome kod svog psa, da ih je zanemario ili da smo čekali sa dijagnostikom, Mila ne bi imala uopšte dobru sudbinu. Vrlo verovatno bi uginula. Veoma uzbudljiv i neobičan dan je iza nas u veterinarskoj ambulanti. U današnjoj emisiji vidjeli smo vađenje nekoliko pokvarenih zuba i deo igračke iz želuca psa. Naučili smo kako adekvatno da tretiramo životinje sa dijabetesom, ali i kako da zaštitimo psa od opasnog parazita poput srčanog crva. Nastavljamo misiju brige o životinjama i sledeće nedelje. Nadamo se da ste i vi danas nešto lepo naučili od naših malih i velikih heroja.